نها دەستپێک دەما کۆ ئەم دەبهیسن دارستان دشەوتن یەکەم ئەم پێت فکرن دارن تێشەوتاندن دۆما دەردکەون لێ پرسکرێگێ هەری مەزن بن ئەردەیدا چێدبن ji ber ku ew cihê kolbin erdê dişewitê bandora wê ser ciyanê ser axê ser nebatata gelek hê niha bandor ser axê ya yekem تدهور التربة بعربي دبيجن جبركو شيناتي دشوتي و اف اخ دماكو شيناتياوي دشوتي وقتا باي يام بارانيتي قلقي سفقد بي و تشتاسر ارض باراني رادشة يعني جهي كو نباتات تيدا جيان دبي ياد دوي تأثير باندورا وی سر تایبەتمەندیە ئاخێ هەیە شەوات دهێلە تایبەتمەندیە فیزیایی یا ئاخێ یا کیماوی بێگوهۆراندن یا کیماوی ji ber ku dihêle mada edûyê bê şewtandin û kaînatê heytê de pê şewtandin û ev dihêle tiştê xîzaîyetê şînatî ji axê dibe hemî bişewtin û şînatî nema derdikeve و باندورا وی سر تایبەتمەندیە ئاخێ یا فیزیایی ji ber ku dihêle erd hişk bibe و em مصطلحekî بعربî dibêjin bunyeta erdê tê guhorandin mesamiyeta wê yanî cihê av têda lazim e têda bê cemandin ew cih namîne ji ber şewatê ji ber şewatê temamen man haberî ana got bandora agir li ser axê çi ye bandora agir li cewşoyê bandora agir li her derê lê bandora agir li avê kaca em dixwaze wê jî hetikbar av em serkanê û kanî bin me re kerenke وقتا ew qirêja agir digî avê av jî dibiqirêj dilewite û gelek xesasê wê yê jiyanî xira dibe و او لورين avê yê ku têda dayîşe ew jî te'sîr lê dibe û dihêle bimre